Broj stanovnika u Srbiji dramatično opada. Procenjuje se da će do 2052. naša zemlja izgubiti još 1.100.000 žitelja i to u najboljem slučaju. Najrealniji scenario je da će taj broj biti bliži 1,5 miliona. Jer svake godine se u zemlji rodi oko 60.000 beba, ali umre oko 100.000 ljudi. Dodati na to i da se godišnje iz zemlje iseli oko 45.000, a doseli 10 do 40.000 ljudi i shvatimo koliko je slika poražavajuća. Ima da se to ne primećuje toliko u ovom koktelu asfalta i kružnih tokova koji zovemo Beograd, neko ko najviše osjeća posljedice demografskog kolapsa je selo. Poslednjih 10 godina srpska sela su izgubila čak 400.000 stanovnika. I što još gore, do 2050. će nestati čak 3.000 sela. Već sada u 200 sela više niko ne živi. U 463 nemaš ni jedno dete, a u 173 ruralne osnovne škole ide po samo jedan učenik. Prosječan poljoprivrednik je star između 55 i 60 godina, što znači da na selu više skoro niko ne pravi decu. Mogu bi ja do sutra s ovim poražavajućim statistikama, ali sve ti je jasno. 200.000 seoskih kuća je prazno. 1000 sela nema čak ni prodavnicu. 2000 nema poštu ni bankomat. A u većini nemaš čak ni lekarske ordinacije, pa ni vrtiće. Dakle, situacija je zaista alarmantna, ali zašto? Srpsko selo je oduvek bilo kamen temeljac naše zemlje. Ono nas hrani, održava stare običaje i kulturu u životu, a njegova idila je neretko spas od intenzivnog života i PM čestica koje nam gradovi nesebično serviraju. Delo kao da bi tu mogla da se zgrne ozbiljna kinta od istresiranih Beograđana. A ipak, statistika ne odražava taj potencijal. O čemu se ovde radi i ima li temet nekih rešenja? Kad sam ti je došao praznih ruku. Ništa ne brini, dragi pratioče, svaki problem je tu da se reši. Glasa za najjači pokret zdravog razuma u Srbiji i šire, subscribe-om i lupanjem zvonca, pa da krenemo. Vozi! Da bismo došli do rešenja, prvo moramo da razumemo koji su problemi i šta ih je izazvalo. Da, broj stanovnika u selima jeste potonuo, ali šta je uzrok tog naglog pada? Hrabri tastatura ratnici će reći da je to zato što više niko ne želi da zavrne rukave i da se prave vrednosti izgubile. Sve to naravno komentarišući iz topline roditeljskog doma neke gradske sredine koja neretko nije ni u Srbiji. Prvo što ti pada na pamet zašto sela propadaju je što jednostavno nema dovoljno posla, a i onog kojeg ima nije dovoljno dobro plaćen. Njivo robio! Preživljavanje ruralnih sredina usko je povezano sa poljoprivredom, koja je glavna delatnost u tim područjima. Međutim, kako poljoprivreda više ne može da obezbedi finansijsku stabilnost kao nekad, stanovnici, posebno oni mladi, primorani su da traže bolje školovanje, a potom i profitabilniji posao u gradovima ili inostranstvu. Oni koji ipak odluče da ostanu, neretko mogu da priušte samo male poljoprivredne parcele, što otežava bilo kakvu efikasnu proizvodnju i normalnu zaradu. Iako Srbija ima oko 500.000 poljoprivrednih gazdinstava, oni posjeduju čak 19 miliona sitnih poljoprivrednih parcela. Zašto je to loše? Pa, imaš male parcele, ti tu uzgajaš hranu za sebe, ali i daj Bože proizvedeš neki višak za prodaju. I sad, taj višak koji proizvedeš, obično hoćeš da prodaš nekom velikom trgovinskom lancu koji će to posle prodavati stanovnicima gradova. Ali, pošto si ti pojedinac, taj veliki lanac zna da nemaš pregovaračku moć na tržištu i onda ti otkupi tvoj proizvod po nekoj bednoj ceni. Potom taj lanac nabuči cenu tog proizvoda i ostvari daleko veći profit od tebe. Ne zvuči baš fair. Ipak, kako je ovo realno srpskog seljaka, mnogi poljoprivrednici ostaju obeshrabreni jer znaju da neće moći da vode pošten život tako. Ovo posebno važi za uzgajivače stoke. Drastičan pad broja svinja, koza, goveda, ovaca i živine, kao i pad broja poljoprivrednih gazdinstava za čak 10% u poslednjih 5 godina, govori koliko je situacija alarmantna. Ja izabro da ostanem na selu. Neisplativost današnje poljoprivrede dovodi do jednog banalnog paradoksa. Srbija, kao tradicionalno poljoprivredna zemlja, sve više uvozi hranu, umesto da većinu hrane proizvode i prerađuju naša sela. Mi zapravo izvozimo jeftine sirovine, poput soje, kukuruza i pšenice, a uvozimo finalne proizvode od mesa i mleka, koji su znatno skuplji. Zašto mi ne bismo pravili te finalne skuplje proizvode kad imamo potencijal za to? Jedan od razloga je ekološki. Kvalitet samog zemljišta je degradirao. Sredinom 20. veka 70% površine Vojvodine je imalo zemljišta sa visokim sadržajem organske materije, dok je danas njihova zastupljenost zanemarljiva. Više decenijskom nepažnjom, zemljište u Srbiji je izgubilo onaj kvalitet kojim smo se nekada ponosili. Intenzivno oranje i upotreba veštačkih đubriva ništava prirodnu ravnotežu tla. Dodaj na to industrijsko zagađenje zemljišta, vazduha i vode i shvataš kompleksnost ovog problema. Treba imati na umu da klimatske promene izuzetno negativno utiču na poljoprivredu u Srbiji. Suše su u poslednjih 20 godina do 5 puta češće nego tokom prve polovine 20. veka. Procene da samo tokom 2012.
2012. suša napravila štetu od gotovo 2,5 milijarde dolara u Srbiji. A kad se kiša ipak doseti da nas poseti, slučajna Rima, onda bude toliko obilna da udari useve. Takođe, kako zime više nisu toliko hladne, voće ranije krene da cveta. I onda ako ih u martu ili aprilu, ne daj Bože, sačeka iznenadni mraz, to voće slobodno možeš da odbaciš jer je propalo. Još jedna posledica klimatskih promena je i pojava novih invazivnih vrsta insekata i korova kojima je srpska njiva atraktivna nekretnina. Te temperature i suše loše utiču i na stočarstvo. I onda dobiješ situaciju poput Suve planine, gde je 2025. 1000 krava i 300 konja ostalo bez vode. Delom smo pričali o svemu tome u prethodnim videima, pa ne bi previše da se ponavljam. Međutim, nešto o čemu nismo pričali u prethodnom videu je o drugačijem tipu opstanka. Opstanka na bojnom polju, u novom, skroz updateovanom World of Tanks 2.0. Marketinški mag na delu. World of Tanks je online multiplayer igra, gde učestvuješ u bitkama epohalnih razmera. I upravo je dobio najveći update ikada sa najviše poklona ikada, link u opisu. Biraš jedan od preko 600 tenkova, sve od ere Prvog svetskog rata, pa do modernih mašina i pravac na bojno polje. Juriš po livadama, gradskim ulicama, pustinjama, što u teoriji zahteva drugačiji pristup od partije do partije, ali ja samo volim da vidim kako stvari lete u vazduh. Međutim, sad imamo ključne promene u igri. Novi dizajn garaže i korisničkog interfejsa za bolju preglednost, rebalans vozila, ali i novi Tier 11 tenkovi sa unikatnom mehanikom, rafinisane grane u Tech Tree-u, novi Player vs. Environment mode, gde imaš priliku da vežbaš protiv AI-a, ali temet nije došao praznih ruku. Svi dobijaju poklone. Stari igrači dobijaju po jednu Tech Tree granu po izboru, novi dve. Svi dobijaju i tenkove od Tier 6 do Tier 10. Stari igrači dobijaju 10 miliona kredita, 2500 golda, 60 dana premiuma i još dosta toga. Novi dobijaju 6 miliona kredita, 60 dana premiuma, 4 premium tenka, no što, evo ti spisak, mnogo toga dobiješ. Trk na link u opisu i komentaru, akcija traje do sredine oktobra, tako da nemoj previše da čekaš. Nazad na spašavanje sela. Međutim, imaš tu naravno i društveni i infrastrukturni aspekt. U selu postoji taj začarani krug gde kad previše ljude ode iz sela, više se nikome ne isplati da tu zadrži bioskop, kafić ili, na primjer, prodavnicu. Zatvaraju se čak i škole, ambulante, pošte. Tada, pošto ljudi više nemaju ni osnovne sadržaje za život, počinju još više da se iseljavaju, što znači da tek onda niko neće da otvori bilo kakvu instituciju ili biznis tu. Jednostavno nema ljudi. Tako smo došli do te poražavajuće statistike da čak 2/3 sela nema ni ambulantu, ni lekarsku ordinaciju. 3000 sela nema vrtić, 2000 nema poštu, ni bankomat, dok 1000 nema ni jednu prodavnicu. 20% nema osnovnu školu jer jednostavno nema dovoljno dece. Zbog toga, oni koji ostanu na selu se neretko osjećaju socijalno izolovano. Ako si mlad, nema više tvojih vršnjaka s kojima bi, na primjer, mogao da odeš na piće. Svi mladi su otišli u grad potragu za modernijim, bolje plaćenim poslom. Dodaj na to i loše puteve, kao i manjak autobuskih linija, koje ta sela spajaju sa nekim regionalnim centrom. Vodovod i kanalizaciju nemaju ni neke beogradske opštine, a kamoli sela. Internet i mobilne mreže su često slabije, što otežava školovanje i poslovanje. Država se istorijski uvek koncentrisala na gradove i razvoj infrastrukture oko industrijskih centara. Sve ovo je dovelo do toga da je cena života na selu relativno visoka, jer gubiš previše vremena dok, na primjer, odeš do prodavnice ili dok stigneš do posla. A istovremeno je kvalitet usluga dosta niži jer je sve zapušteno. Zbog više decenijske nezainteresovanosti političara, srpsko selo više nikome nije zanimljivo za život jer jednostavno nema toliko toga da ti ponudi. Ali, uprkos ovom mom računju, ovo ne mora da bude kraj priče za srpsko selo. Samo nam treba par održivih rešenja. I već u Srbiji imamo par uspešnih primjera kako su neka sela živnula. Te idemo redom. Poljoprivrednik kao pojedinac znamo da ne može da se izbori sa velikim trgovinskim lancima. Jedan od mnogobrojnih poklona privatizacije. Ali, ako bi se pojedinci udružili u zemljoradničke zadruge, te bi zajedno proizvodili, nabavljali i prodavali ono što uzgajaju, možda bi tako lakše mogli da opstanu. Zajedno bi kupovali materijal po nižim cenama, koristili zajedničke mašine, lakše plasirali svoju robu i postigli bolju cenu na tržištu nego kada bi radili sami. Time bi finansijski teret bio manji, a efikasnost veća, što znači da bi, u teoriji, mogli više da zarade. Tokom Jugoslavije si u mnogim ruralnim krajevima imao zadruge, seoske fabrike prehrambenih proizvoda i pogone za preradu poljoprivrednih sirovina. To znači da, em što zapošljavaš lokalce, em što je sve bliže
stiže, pa onda sve možeš da transportuješ brže, imaš manje kvarenja proizvoda i bržu obradu. Dakle, dobra ušteda. Ta zajednička zadrugarska infrastruktura ti je garantovala mašine, skladište, transport i kupca. Zato se seljaku isplatilo da bude na selu. Ali, ovdje ima jedno veliko ali. Komunisti nisu bili poznati po efikasnosti. Ovo sve što smo naveli znači da je poljoprivrednik previše zavisi od države koja je direktno diktirala cene i količine hrane koju si morao da proizvedeš. I onda ako je potražnja nekog proizvoda jedne godine niža nego što je planirano, znači da ti tada nije potrebno toliko radnika. Ali, da bi se komunistička partija pokazala kao jaka i kao da je zaposlenost visoka, neretko ne bi dolazilo do otkaza, što znači da je bilo dosta fabrika sa viškom radnika koji ništa ne rade i koji bi u teoriji mogli da se bave nečim drugim. Ovo je naravno dosta banalizovano i pojednostavljeno jer to nije tema videa, ali kapiraš teoriju. Elem, neophodno je osmisliti bolju državnu politiku ruralnog razvoja. Dobar pomak je osnivanje novog ministarstva za brigu o selu, koje je pokrenulo više programa podrške. Jedan od tih programa je doslovno dodela ili makar finansiranje seoskih kuća mlađim od 45 godina. Do aprila 2025. kuće je dobilo preko 3.500 porodica. Imaš fore do 1. novembra 2025. pa ako vidiš neku dobru ponudu. Međutim, opet dolazimo do onog prvog problema. Ti sad kupio kuću na selu. I šta ćeš da radiš tu? Od čega ćeš da živiš? Pa, još jedna ohrabrujuća vest je što je u poslednjih nekoliko godina osnovano preko 1100 novih zemljoradničkih zadruga. Imamo državne projekte poput 500 zadruga u 500 sela. Slankamen i Gradašnica su primjeri gde su zadruge okupile zemljoradnike i ekonomski oživele svoja sela. Doduše prema rečima ljudi bliskih SNS-u. Spoj sad to sa subvencijama na sirovine, gorivo, ali i nekim specijalnim merama za najnerazvijenije opštine, tipa poreske olakšice ili davanje povoljnih kredita, fino bi to mogo da bude. Neka mesta su davale i kintu za novorođenčad ili su ulagala u mlade poljoprivrednike. Demografi umeju da budu malo direktniji i smatruju da ti realno ne možeš da spasiš sva sela, te da bi se trebalo koncentrisati samo na ona za koje još postoji nada. Zbog toga bi jedna strategija mogla biti identifikovanje koja to sela i dalje imaju potencijala za opstanak. Ali taj potencijal naravno ne mora da bude samo poljoprivredni, već i turistički. Kao što se da primetiti, srpska sela su neretko počašćena predivnim okruženjima. Šume, brda, reke, jezera, vodopadi, manastiri, mir, kajmak, pršuta i rakija, što je neironično bila prva ideja za ime mog kanala. Seoski turizam i ekosela su možda najperspektivniji način za opstanak ovih sredina. Živopisni predeli, tradicionalna arhitektura i domaća hrana su magnet za gradske turiste koji žude za odmorom u prirodi, a tek za strance koji nikada nisu ni imali prilike da osete toplinu seoskog gazdinstva. I mnogi jesu prepoznali potencijal ruralnog turizma, te vidimo da je 2022. broj farmi registrovanih u ruralnom turizmu skočio za čak 40%. I ta investicija se isplatila, s obzirom da su 2023. stranci proveli čak 30% više noćenja na selu nego 2022. To je dramatičan skok. Radi primjera. Sirogojno na Zlatiboru je poznato po etno muzeju na otvorenom koji je posvećen tradicionalnoj arhitekturi i običajima regiona. Plus, znaš da ćeš tu imati vrhunski kajmak, pršutu, komplet lepinju, jagnjetinu, a u ponudi su ti i brojne aktivnosti po obližnjim vrhovima Zlatibora. Ovo su specifično srpska iskustva po kojima niko ne može da nam prismrdi i treba da igramo na tu kartu. Kao što se dao primetiti, ja sam veliki uživalac stare. Što oni najođi pratioci znaju, jer sam 2018. stalno koristio sliku Banjske stene u videima. Osim toga, posljednjih par godina se popularizuju pojmovi etno i eko selo. To su ti specijalno uređeni turistički kompleksi u ruralnim sredinama gde si smešten u autentičnim brvnarama sa još autentičnijom klimom i internetom iz 19. veka. Što doduše maksimalno podržavam. Etno sela rade na tome da promovišu uživanje u prirodi uz brigu o istoj toj prirodi. Neretko ta sela proizvode domaće delikatese, čime ovaj tip smeštaja može da postane i brend. Gosti dođe da prenoći u brvnari, pusti malo korak po prirodi bez narušavanja te prirode, degustira domaću šljivu, pazarje i tako na više načina podrži lokalnu ekonomiju. Kako raste svest o ekoselima, tako će ovaj vid turizma postajati sve popularniji. Nešto što je postalo posebno zanimljivo nakon 2020. kada se odigrao jedan događaj koji YouTube ne voli da čuje, je rad na daljinu. Pandemija je pokazala da nije za sve poslove potrebno biti fizički prisutan u ofisu. Te neke porodice motivisalo da se iz gradskog stana presele u selo ili makar da više vremena provode tamo. Jer uz dobar internet i dalje možeš do besvesti da mrđuješ, deployuješ i refaktoruješ, ali ćeš makar imati bolji pogled i manje komšijskih zvučnih efekata .mp3. Dakle, uz dobru infrastrukturu, odnosno uz puteve, struju, vodovod i kanalizaciju, jak internet i telefonsku mrežu, mladima olakšavaš da ostanu ili čak i dođu na selo. Ali, moraš im dati perspektivu. Besplatne kuće
pomoći za mlade porodice, kao i finansijska podrška za mlade roditelje su odlični koraci, ali treba im dati razlog da ostanu. Dakle, pomoći da nađu održiv priliv novca. Vlada cilja i na to da do kraja 2025. čak 99% sela u Srbiji bude pokriveno brzim internetom, jer prema rečima ministra informisanja i telekomunikacija Mihajla Jovanovića, internet je danas infrastruktura koja može privoleti meštane da ostanu u selu i pokrenu biznis. Tako danas imamo par primjera IT centara poput Mokren House-a, koji je centar za IT preduzetnike i digitalne nomade u ruralnom okruženju. Ali je potrebno i razvijati programe obuke za mlade na selu u sferama poljoprivrede, tipa organska proizvodnja, korišćenje lupam traktora i na primjer marketing da bi reklamirao svoj proizvod. Država će takođe izdvojiti i 50 miliona dinara kao podršku ženama na selu koje žele da otvore svoje preduzetništvo. I ovo vidimo širom sveta. Dakle, italijanska vlada prodaje prazne seoske kuće po simboličnoj ceni od 1 evra u nadi da će tako oživeti zapuštene opštine. Sardinija je nudila bonus od 15.000 evra mladim porodicama koje se relociraju u selo. Španci nude besplatne kuće i novčanu pomoć porodicama sa decom ako se presele u selo. Japanci te isto počaste free kućom. Slično imaš i u SAD-u koji ti nudi $10.000 i coworking prostor za radnike koji se dosele u selo i žele da rade na daljinu. Dakle, decentralizacija i jača lokalna vlast. Lokalci najbolje znaju gde ih žulja i šta treba da se popravi. Ali jačanje zakona, ozbiljnija kontrola kvaliteta vode i zemljišta, kao i strogo kažnjavanje onih koji štete ekosistemu. Zaokruži broj 69 na sledećim vanrednim izborima i glasi za Tebetov najjači pokret zdravog razuma u Srbiji i šire. Subscribe, lupi zvonce, banger vidi idu redovno, ne smeš to da propustiš. Osveži malo mozak. Doniraj na Patreonu ili putem Join dugmeta ili pazari majice, šolje, dukseve i kape. Vidimo se uskoro, dobri ljudi. Pozdrav!